twongeye kubaha ikaze hano ku Izuba News TV. Ni wa mwanya tugiye kubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza kwibanda kuri update z'imirwano ivugwa hagati ya M23 n'igisirikare cya Congo FARDC kuri iyi nshuro. Amakuru agera ku Izuba News TV aravuga ko igisirikare cya Congo gifatanyije n'ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, FDLR, Wazalendo n'abacancuro b'abazungu batangije ibitero bikomeye cyane ku duce tugenzurwa na M23. Ibi bikaba bikubiye muri gahunda y'iri huriro rifasha FARDC kwambura uyu mutwe wa M23 ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Uraza kumenya kuri uyu wa kabiri FARDC ibitero yabigabye mu tuhe duce, imirwano ihagaze ite, M23 yo irabivugaho iki. Turaza kugaruka no ku ijambo ryavuzwe na Perezida Tshisekedi ryafashwe nka gashoza ntambara avuga kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, ndetse aha Tshisekedi akaba yagaragaje ko akifuza yuko ubutegetsi bwahinduka mu Rwanda. Ikindi kandi ukwiye kumenya nuko ubu igisirikare cya Uganda UPDF cyamaje gutangaza uko gifata kuba umuhungu wa Perezida Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yaba perezida w'iki gihugu cya Uganda. MONUSCO irashinjwa kurerekera M23 cyangwa se gukorana nayo cyangwa se kuba ku ruhande rwayo, ikaba ngiri kuva mu bice ku bushake ubundi M23 ikazi gahita ibikaba ikabyigiramo. U Rwanda rwatangaje ko nta wundi ambasaderi ruzohereza mu gihugu cy'Ububirigi atari ambasaderi Vincent Karega, nubwo Ububirigi bwo bwatangaje ko butamwemera, ahubwo ko u Rwanda rwatanga undi. Uraza kumenya ibyo Perezida Paul Kagame yavuze kuri iyi ngingo. Perezida Paul Kagame kandi yanatangaje ko ibitero bya Red Tabara Uburundi buvuga ko bugabwaho ari ibitero bihimbano. Byinshi nabyo ukaza kumenya icyo Perezida Paul Kagame yavuze kuri ibi bitero bya Red Tabara, avuga ko Burundi bubihimba ngo bitigeze bibaho na gatoya. Reka rero duhite tujya kuri update z'imirwano nazo duheraho dukomereza no ku yandi makuru. Guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 26 Werurwe 2024, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo baravugwaho kubyuka bagaba ibitero ahantu hatuwe cyane. Ibi ni ibitangazwa na M23 ibinyujije ku muvugizi wayo Lawrence Kanyuka mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X muri iki gitondo. Kanyuka avuga ko guhera muri iki gitondo ingabo zishize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, abacancuro inyeshyamba, ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC bateye ibice bituwe cyane. Muri ibi bice bikaba ari Nyange na Gatovu no mu nkengero zaho. Lawrence Kanyuka yongeyeho ko barimo gukoresha intwaro ziremereye ziteza impfu no kuva mu byabo ko abaturage benshi. Aha akaba yabivuze muri aya magambo Lawrence Kanyuka agira ati: twamaganye dukomeje ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwica abanyekongo mu gihe abayobozi bo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bashaka gukemura mu mahoro amakimbirane akomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, bibanda ku ntandaro nyayo y'amakimbirane. Ingabo ziharanira impinduramatwara z'abanyekongo ARC zirimo kurengera no kurinda abaturage b'abasivile mu gihe twibutsa ko kudafasha umuntu uwo ari we wese uri mu kaga ari amahano. Ibi bitero bya FARDC rero n'ubundi bikubiye muri ya gahunda yayo ifatanyije n'ingabo z'u Burundi, SADC na Wazalendo na za FDLR zo kwambura ibice 23, nubwo mu gihe gishize FARDC cyangwa se M23 isa nk'iyabiburijemo muri teritwari ya Rucuru, igatanga FARDC ikayambura ibindi bice ndetse bikayiteza ikimeze nka disequilibre. Kuri ubu FARDC kabiri kurwana nuko yakwisuganya, ndetse ibindi bitero FARDC nabo bafatanyije bamaze igihe bagerageza kugaba ku birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi, nabyo M23 ikaba yaragiye bisubiza inyuma, ahubwo uyu mutwe ufata ubuce burimo Bweramana, Ishasha yose. Kuri ubu FARDC nabo bafatanyije ibi bitero bongeye kubisubukura hano muri aka gace ka Gitovu nk'uko aya makuru abivuga. Na ako gace kandi nakubwiye haruguru. Ikiriho rero nuko FARDC ikomeje imirwano, ndetse kuri ubu ikigaragaza ubukana bw'imirwano, FARDC yari imaze igihe idakoresha intwaro ziremereye cyane. Kuri ubu biravugwa ko muri ibi bitero noneho yagaruye za ntwaro zayo ziremereye cyane, zirimo ibifaru, ibitwaro birasa mu ntera ndende. Imirwano ikaba igikomeje. Nkaba ndi bukomeze kugukurikirana amakuru igihe cyose ndi bubonera ndi mashya cyangwa se ibyavuye muri iyi mirwano nkaza guhita mbikugezaho. Reka rero duhite tujya no kubivugwa kuri MONUSCO tukiri kuri iyi mirwano, aho ishinjwa ubugambanyi n'abashigikiye uruhande rwa FARDC. Imiryango itegamiye kuri leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
irashinja ingabo za MONUSCO guha urwaho M23 kugira ngo yigarurire ibice bimwe na bimwe. Ni amakuru yashizwe hanze ku munsi w'ejo kwizi ingabo za MONUSCO zasize ibirindiro byazo biri ahitwa Kihondo ho muri teritwari ya Rucuru zikajya mu gace ka Rwindi. Imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko iki gikorwa ingabo z'umuryango w'abibumbye zakoze giharugari no kubererekera abarwanyi ba M23 gukomeza kwigarurira ibindi bice. Uyu muryango utegamiye kuri leta ukomeza uvuga ko amakuru wamenye ari uko mbere yo kugera Rwindi MONUSCO yabanje kunyura ikasharira na Kibirizi imbere yaho. Mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka nabwo byavuzwe ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zivanye mu bice byo muri groupement ya Ngungu bikaza guha icyuho M23 mu kwigarurira uduce dutandukanye, ariko icyo gihe ntibyavuzweho rumwe. Ni mu gihe M23 isanzwe nayo ishinja MONUSCO gufasha FARDC n'ihuriro ryayo mu kugaba ibitero kuri M23. Izi ngabo zagiye zishinjwa guha ubufasha izi ngabo za leta mu gukusanya amakuru y'ubutasi ikoresheje drone zifata amashusho no kuzongerera ibikoresho. Hagati aho M23 muri uku kwezi nabwo yashinje MONUSCO gutiza ibirindiro byayo FARDC n'ihuriro ryayo ririmo FDLR bityo bakarasa mu baturage. M23 kandi heruka gushinja MONUSCO gukoresha indege zayo kujyana inkomere za FARDC, FDLR, Wazalendo n'irindi cyangwa se abandi barwanyi bo mu ihuriro rishinzwe kurwanya uyu mutwe wa M23. N'ibi birego birimo birashinjwa MONUSCO ku ruhande rwa FARDC. Ariko reka duhite tubanza kunyarukira mu gihugu cya Uganda mbere yuko tujya kuri rya jambo Perezida Tshisekedi yavuze kuri Perezida Paul Kagame anagaragaza ko agishigikiye ko ubutegetsi mu Rwanda bwahinduka. Reka tubanze twumve icyo UPDF ivuga ku kuba General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Perezida Museveni yaba Perezida w'iki gihugu cya Uganda. Igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko General Muhoozi Kainerugaba uheruka kugirwa umugaba mukuru w'ingabo zacyo afite uburenganzira bwo kuba yakwiyamamariza kuyobora Uganda kimwe n'undi muturage uwo ari we wese w'iki gihugu. Mu cyumweru gishize nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahaye General Muhoozi usanzwe ari umuhungu we inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo asimbuye General Wilson Mbandi wagizwe umwe mu bagize guverinoma. Muhoozi yagizwe umugaba mukuru w'ingabo mu gihe amaze igihe agaragaza ibimenyetso by'uko yaba yifuza gusimbura se ku butegetsi, ndetse yanditse nawe ubwe yatangaje ko afite iyo gahunda biciye mu butumwa yakunze gucisha ku rubuga rwe rwa X. Inshingano Perezida Museveni yamuhaye bamwe mu bakurikiranira hafi politike ya Uganda bazifata nko kumwigiza ku ruhande mu gihe abandi bazihuje no kumwegereza intebe ye. Umuvugizi wa UPDF rero uyu ni Brigadier General Felix Kurayige aganira n'ikinyamakuru BBC yakibwiye ko nta zindi mpamvu zihariye zatumye Museveni aha Muhoozi ziriya nshingano. Yakomeje avuga muri aya magambo: umukuru w'igihugu afite uburenganzira bumutuma mu mirimo uko abireba akwiriye, ni nayo mpamvu yamugaruye. Uzi ko mu myaka ishize yayoboraga ingabo zirwanira ku butaka, ubu akaba areba rero akwiye kumugarura n'ubundi ngo akomeze ibindi yari yatangiye gukora yaciye mu ngabo zo ku butaka, nanone abikorere muri UPDF yose. Uyu musirikare yanabajijwe niba General Muhoozi Kainerugaba yemerewe kuba yakwiyamamariza kuyobora Uganda, ashimangira ko usibye nawe buri muturage wa Uganda wese abyemerewe, akabivuga muri aya magambo: General Muhoozi abonye ko ashaka kujya mu bya politiki azasaba kuruhuka no kwegura nk'uko abandi babigenza, ajye muri politiki kandi nk'uko nabivuze mu gihe yumvise abishatse nta rubanza muri ibyo. Kurayige kandi yashimangiye ko Muhoozi cyangwa se General Muhoozi Kainerugaba yemerewe gusimbura Perezida Museveni, akabivuga muri aya magambo: birashoboka kuko nk'umuturage afite uburenganzira igihe kigeze akumva bishatse, cyangwa n'undi wese wakwiyamamaza akadutwara cyangwa se akatuyobora. Niba yari umusirikare nka General Muhoozi agasaba kuruhuka, ntitubona ko inzego zibishinzwe hari impamvu zamubuza. Yavuze kandi ko nta kibazo abona ku kuba Muhoozi yasimbura se ku butegetsi, ngo kuko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa George W. Bush yayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na se yarigeze kuziyobora. Nuko igisirikare cya UPDF kibibona, nk'uko byatangajwe n'uyu muvugizi wacyo General Kurayige, avuga ko General Muhoozi Kainerugaba afite uburenganzira bwo kuba perezida wa Uganda, nyuma yaho uyu muhungu wa Perezida Museveni nawe yagiye agaragaza inyota yo kuba yasimbura se ku butegetsi.
nyuma yo kwibasira u Rwanda ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza, Perezida Tshisekedi akavuga ko azasaba inteko ishinga amategeko kumuha uburenganzira agatera u Rwanda, ndetse akaba yaranatangaje ko yifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri iyi nshuro Perezida Tshisekedi yongeye kwibasira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, anagaragaza ko agifite umugambi cyangwa se agifite icyifuzo cy'uko ubutegetsi bwahinduka mu Rwanda. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yise umutegetsi w'u Rwanda kidobya n'umunyabyaha wishize hejuru, amutega iminsi, agaragaza ko yifuza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwavaho ngo kuko aribwo abatuye mu bihugu byombi bazagira amahoro. Uyu mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigarutseho mu ijambo yagarukaga ku byaranze uruzinduko Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir yagiriye muri Kongo. Ni uruzinduko rwari rugamije gukomeza gushaka umuti w'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibihugu byose biri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Nubwo Perezida Tshisekedi atongeye kuvuga ko afite gahunda yo kugira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko yari yarabivuze mu Kuboza 2023, kuri ubu bwo yashimangiye ko ubutegetsi bw'u Rwanda buzavaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo yari ageze ku bijyanye n'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tshisekedi yemeje ko ntaho bihuriye n'abaturage b'Abanyarwanda cyangwa se Abanyekongo, ngo kuko ngo Abanyarwanda atari bo binjira mu ntambara ku butaka bwa Kongo, ahubwo ko ngo ari ubutegetsi bushoza iyo ntambara buyobowe n'umuntu umwe wahindutse umufasha wabo yita abanyabyaha. Tshisekedi yabivuze muri ubu buryo: ubwo butegetsi nibwo butera bukanashoza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'ibihugu byombi nta kibazo na kimwe bafite hagati yabo, ni umugambi w'ubutegetsi. Ariko nk'uko mubizi, ubutegetsi ntabwo buba ari ubwiteka ryose. Umunsi umwe biriya byose bizahagarara mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma twongere tubane neza nk'abaturanyi. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye. Tshisekedi yakomeje avuga ko uwo mubano mwiza hagati y'ibihugu byombi udashoboka mu gihe ubutegetsi bw'u Rwanda butarahinduka. Akagira ati kuri ubu hariho kidobya, umunyabyaha wishize hejuru, ariko ntazahoraho byiteka. Umunsi umwe igihe cye kizagera cyo kurekera gukomeza iyi mikino akinira ku buzima bw'abantu. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuze ibi mu gihe muri iyi minsi igihugu cye kiri mu biganiro n'u Rwanda bigamije kunagura umubano w'ibihugu byombi. Ni ibiganiro bihagarariwe na Perezida wa Angola nk'umuhuza. Mu cyumweru cyashize nabwo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bahuriye aho Angola. Mu biganiro, mu makuru y'ibyo baganiriyeho yamenyekanye harimo ko leta ya Kongo yemeye ko izatandukanya cyangwa se izitandukanya n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri ubu ukaba waracengeye ku rwego rwo kuba mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagiye rugaragaza ko rudakwiye guhuzwa n'ibibazo biri muri Kongo kuko ngari ibibazo by'imbere muri icyo gihugu, bityo bikaba bigomba gukemurirwa aho ngaho muri icyo gihugu. Ni mu gihe ariko Kongo yo yemeza ko u Rwanda ari rwo ruyitera mu burasirazuba rubinyujije mu kwihisha inyuma y'umutwe wa M23. Ibi nibyo Perezida Tshisekedi yongeye gutangaza kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda nyuma y'igihe atagira icyo avuga ku butegetsi bw'u Rwanda. Hari hashize nk'amezi agera kuri 3 yose. Tukiva hano ku byavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, nuko kuri ubu Perezida Paul Kagame nawe yagize icyo avuga ku kuba igihugu cy'Ububirigi cyaranze Ambasaderi Vincent Karega wari wagenywe n'u Rwanda kujya kuruhagararira muri icyo gihugu cy'Ububirigi, ahubwo Ububirigi bugasaba u Rwanda kuba rwamusimbuza undi. Perezida Paul Kagame yemeje ko nta wundi ambasaderi uzoherezwa i Buruseli utari Karega Ububirigi bwanze. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere ushize, Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rutazohereza undi ambasaderi Buruseli utari Vincent Karega. Ububirigi bwanze ntibutange ibisobanuro byumvikana. Perezida Kagame yabwiye iki kinyamakuru Jeune Afrique agira ati ubwo byari bigeze guhindura ambasaderi Buruseli, twahisemo kohereza Vincent Karega, cyane cyane ko azi neza uko ibintu bimeze kubera ko yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi azi neza Uburayi. Nazi neza Burayi na Brussels neza mu ibyo bice byose akaba bizi. Ubwo yabazwaga kuba Brussels yaranze kwakira Karega, Perezida Paul Kagame yagize ati nyuma y'igihe runaka Brussels yatubwiye ko idashaka kumwemera kandi ko ari ngombwa kohereza undi ambasaderi. Tubajije ibisobanuro, twabwiwe inkuru z'ibyabaye igihe Vincent Karega yari ambasaderi muri Afurika y'Epfo. Twasubije ko
kubera ko ibyo bitigeze bimugiraho ingaruka mu butumwa bwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitagomba kugira ingaruka kwishyirwaho rye mu Bubiligi. Nta bisobanuro ngo bisobanutse bigeze baha u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yongeye hati twasabbye Ababiligi kudusobanurira ikibazo gihari mu by'ukuri, ariko igisubizo cyabo nticyatunyuze. Kubwe ntabwo ibisobanuro bisobanutse neza byatanzwe ku kwanga kwemera Karega. Abajijwe inkomoko y'ikibazo niba ari Kinshasa, yashubije agira ati yego birumvikana. Nkaho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ititotombera ibintu byose bitureba. Twabwiye abategetsi b'Ababiligi cyane ko babikora kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabibasabye. Ibisigaye ni urwitwazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutegeka imyitwarire yayo Ububiligi kuko Ububiligi bubyemera, ariko ntiyadutegeka ibyacu. Dufata rero iki kibazo mu buryo bwa filozofi, kandi nta wundi ambasaderi dufitemo inyungu utari Vincent Karega. Nuko Perezida Paul Kagame yatangaje kuba Ububiligi bwaranze ambasaderi Vincent Karega, ashimangira ko nta wundi u Rwanda ruzohereza mu gihugu cy'Ububiligi mu gihe batemeye Vincent Karega. Reka duhite tunyarukira rero ku byatangajwe, ari nayo nkuru dusorejeho na Perezida Paul Kagame avuga ku bitero bya Tabara, we yise ko ari ibihimbano by'ubutegetsi bwa Gitega mu Burundi. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko ibitero Burundi bumaze iminsi buvuga ko bwagabweho n'umutwe wa Tabara nta byigeze bibaho, ko ahubwo ari ibinyoma leta y'iki gihugu yahimbye mu rwego rwo gusiga icyasha u Rwanda. Mu kuboza umwaka ushize nibwo Uburundi bwijunditse u Rwanda runafata icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi nyuma y'igitero bwavuze ko umutwe wa Tabara wagabye ahitwa mu Gatumba hafi n'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Gitega yavuze ko icyo gitero cyiciwemo abantu bagera kuri 20 biganjemo abagore n'abana, mbere yo gushinja u Rwanda kuba ariko rufasha uyu mutwe wa Tabara binyuze mu guha imyitozo, kugaburira, gucumbikira no gusigasira abarwanyi bawo. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'ubundi n'ikinyamakuru Jeune Afrique yatangaje ko amakuru ubutasi bw'u Rwanda bwabonye agaragaza ko igitero cya Tabara Burundi bwitiriye u Rwanda nta kigeze kibaho, ahubwo aribwo bwagihimbye. Akaba bivuze muri aya magambo: nta byigeze bibaho. Ubutasi bwacu bwagaragaje ko nta muntu wigeze agaba igitero ku Burundi, ni ibintu byahimbwe. Barabizi ko tudakorana na Tabara cyangwa abandi, mbese nta gihamya na kimwe kibigaragaza. Yaba Godefroid Niyombare, yaba Tabara, nta numwe watera aturutse mu Rwanda. Nicyo cyemezo twafashe kugeza ubu, nuko ibintu bihagaze. Usibye gushinja u Rwanda gufasha Tabara, Uburundi bwanarushinje kubuha abo bushinja kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Aba bayobowe na General Major Godefroid Niyombare. Gitega ivuga ko bari i Kigali. Perezida Kagame yavuze ko mbere y'uko Burundi bwivana mu biganiro bwagiranaga n'u Rwanda, ikibazo cy'aba bantu cyari mu nzira zo gukemuka, bijyanye no kuba Uburundi bwari bwasabye u Rwanda kubuhuza nabo, ndetse ibiganiro by'impande zombi bikaba byarimo kugana aheza. Perezida Paul Kagame wavuga ko ibyo bitero bya Tabara ari ibitero bihimbano byahimbwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Naha dusoreje aya makuru hano ku Izuba News TV, mbasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo abagerereho igihe, mbizeza kandi ko ndakomeza kubakurikirana amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo igihe cyose mbonera amashya. Nkaza guhita nyabagezaho. Ciao ciao, musigarane amahoro y'Uwiteka.